Ya kini kesong jingerap kebakat sanlak merupakan hajar arspa prapusan tengkal IT du menteri katanat social welfare ubak poleng do au presiden kamaulai tahun dorbar ubak herlam bokwar. Haka balai don lang kinong nyalam kamaulai tahun dorbar bat ki officer sarkar ke jingalang kablalong haka kamrat rekam jong ba poleng do kebadan ha secretariat. Ubah poleng do uli thu bagajing IT ya kini kesong tengka ya kamaulai tahun dorbar kadai ya kawat kabar kenang bukan yo bantai pendap ke center berai kejing sumar bagajing selok ya ki kena banlat no nak kejing ngop hau drugs. Uli thu bag sarkar keladak banai kesong jingerap ha kawat ke benengkong ke belong hendrulak tengka syaka maulai tahun dorbar. Menteri ulang bag sarkar kedan kam ya kejing trilang bat ki dorbar snong banikun persya drugs bat ula pentip ru bagidan R. San Lakmud Ginong penan kami udrak saka jela Meghalaya berokawai. Bagi sarkar ke kloy berajing erap gidor barsnong banikun persya udrak. Uba Marco Mitri belong secretary kamaulai tahun dorbar. Ulang babenchwa gidor barsnong kiekun persya kakiat. Neri mentai kena banikun teng udrak ubari unong syuan uba bamdo iki kena. Bat kisamla ke jela bat ikalawai bepernai jengki. Ula pentip ru baka maulai tahun dorbar kadani ke jingtmu banbo no eka counseling center kabacirta hamaulai petrol pump kenang bagi kena bagi samla ken yo eka jingi selok kebadan kam. Kamaulai tahun dorbar kala penlut ha keban ajing sumar baca kasa eki sapu arngut kisamla bagi lat nek jingop ho drugs. Bat kamaulai tahun dorbar kala penlut ya ke jingdon kam jogini kisamla bakin kelano babkin yat ha kalenti kebadai. But we bisa halang gila mani collaborate lang punya try lang magajing thui ko bakado kalong ba idon ni gani we kan ni we nong shun bamdu iga regenerate bamdu ikun sama ga jungi ani tu ipi umne ikun sama kan idon bri hibri ko nang sa ko ida bon di wan nang to iya ka ba kimla shu bani ne bri ya ka jing krni ga juki ne ga jing sinja ma mo na to ba shin angai kan long ka ba job bar ka man nang yai telun na ka por na mar ngintip kani ka kam in be ki ban phai rei ka GLA kalong kumaki ong success rate at national level kalong hardly 3 to 4%. Tinggi ke success rate gi menta kalong about 20%, which means kalong very successful compared to national level of success rate. And moreover, ngai tang ta ni hope pa daga effort ka balong passionate gi jungi daga effort ka bawan na mensim gi jungi ki kamsnong gi kimi pa jungi kena ngai ko success rate can be 100% also when you give a full effort to it. Yang kedua ki para basnong ru ngai to jong mulai to ba jong baru ki social long par ki khap sor ru ma ni kam la sang tu jo si khap sor ru pa si isnong gendong la sang tur gini kam simpor bukan he ma ga kam bai khai pateng kam ko pisa pilan ti na ga ko pisa hi ki biru ki thome ga sang tum nong sor ha ga kam baru khoi ki nong ki kam snong ki basnong jo keleng ni ba pulun jo ga biru nyu trap ni kulum ba piru pinya sim lam ni sinjam bani pengki kat barang khilung nama dola uni ding asa ngating bagi ka state jungi bagi jungi kadma asu yele ga manas jungi drugs for state jungi. Moment, this is the second installment that is released to support us, Maulai Town Dorbar, in relation with this rehabilitation camp, the addiction center of the drugs, the addiction center. So we had meeting with the minister in charge now of social welfare, and we had received the amount of the second installment today. Yes, it started. You see, every Dorbarshnong we had received seminars, awareness program, and all these committee members, we get the training. But what make us think that, whereas our youth, they are falling down there. Apart from the seminar, the awareness that we receive, but others, they happen to fall into that menace of drug addict. So it makes us think as a Maulai Town Dorbar to start to fight this from our own localities, from our own town. Bat kinang lam jong ka Maulai Town Dorbar hakba nalwa jong ka jinga selok jinga peliu jimut bat ki gelap light show ya kan ni ka second installment jong ka jing krishan ka bapai khat san lak tam sya ka Maulai Town Dorbar banyarap yaki hakba ki ladap sedam min ha kasin ke beningkong layarap yaki ndulak
antara sini lah sakat dan laktam bat kejing yarap kalong ban Krisyan ya kejing kun jungki persya ya drugs kawai ke baglala ban le kalong ba hadu lai phu mut ki nong shong shnong ki balangop ha ke jersi jong jingkni drugs ki la yo ya ka counseling bat akan ke counseling ke balane nriu benai mentah ngilapan biang yaki Krisyan ya ka tahun darbar ka ba ai ka bam jasa bat ki jing don kam but dagan ni gajing pulat shushu ya kan ke second installment inang kwa ban intensify banang kam penjur shushu ya gajing persang ban weng ban rat tingkong ya kan ke jing sniu jong ki drugs na kan ke jela ke jongi na kata kadang pi ba ki dorbasnon kini ai ka ju gajing Krisyan kawai kabar ngi idang ya penbek ru menta ya kini ke jaka kepada ke jongka Tribal Research Institute kaba la baros kata ngi la Asia kini ki CRPF bakin penon kami ka kum ka kam bat menta ka proposal layak sakmat ban rehabilitate no eki bat ban shift no eki semau diang di kani ka layak sakmat bat cisian bang lala ban le kata gila ruban penkelai ketika kam maka jaka di kebahaya bat ke balong pedeng yaki omtang mau lain ke jan ke jauh mau prem ke tu betain berkawi di ladang yo ki kum kitu ki jaka ke ni rap khamha ki bangi IT haki snong yang mentah kadang datang ke ni ke jong mau lai tahun dorba hendai ki bangi trade lengkap buat ki NGOs ki la palat ya ka support ni